47 Ambassa constituency ni imsingo TWF ni msala by accident ungye thuimawo Tipramothani sub-general chairman Premlal Molsom thangya arawan nangkhruyaha akhese block committee ni GS Satana Molsom phono thangya arawa mayo singyo sini takuk media no belai kana hambai mariwo tini 47 Ambassa constituency bisingo umongka Raipasa village committee andaro sini takuk Noren Road Molsom Mia bro Agortolawo bro Krongnai Polora Molsom bai je nursing study khainani bagai bro Agortolawo thangmani apuro mongya kami kisa cross ongkhaino telemura sogoi khangkhaino bro nero phone phaika phone phai je bro ni migraine detam jani kaisa certificate aborok jomarinan tongmani abo tini inglia next day do norokno call khainai hinai borok phone phaimani logeno tai sahai na hai Ambassa phaising borok rona ri phaipuro achomsa mungya kami bai nini yang telemura kecaro kaisa taningo borok bike Ambassa di kipil puro achomsa kaisa BSF ni gari uklok tui borok no thutawi kalangai loge Norendro Molsom sporto no dead ingkha abo khnawai loge oro 47 Ambassa ni sini block committee ni ya general secretary Pintu Koloi tei orai pasani no block committee ni organizing secretary Sadona Molsom no ang biji ingman bagai brok no telemura di rohokan rohomani pore aro kebangma brok support mangkha tei tini omediani bising ti ang hambai reni muchungo aroni telemura SDPO borom genang Prason Kanti Tripurano belai kena hambai ma janogo ang esedulai chairman enggai karon boni onek aro coba mani tongo je o dead body no postmortem khaitani bibinno prosenik dik dia sini borom genang telemura SDPO Prason Kanti Tripura bo Pintu Koloi songno Sadona songno tai o accident engnai ni family rokno bo jotesto prosenik babe help khaiman boi bono hambai ma janogo abuni pore borok mia oro dead body tifeika tifeimen pore tini boni oro khopnai karon bor kaisa Christian Catholic ni gai father rok bo phaijak tai angbo tini oro last paithak nairuk mung nainani bagai ang borok no hungo phaijak jong belai no khamo borok ni achai mani borok chairbai tai dui boin bo taklaino 12 pass ongai degree Komolpur Degree College first semester admission ongdropsi jong belai no khamo roksa chini educated ongkhainani tai nukhungo belai khori buma bhabu chugya bo kaisa sikito ongai phaiman jagawo future buma bufano chakri rok khayei kaisa boni wansukma tomaro joto failure man bagai jong belai no khamoro jong abani bagai no paithak boni nairumung nainin beang orop kayo te angkok kecarnai boni betasongno boni family boni ama boni bahana juk songno broni nukhungo kaitor khakchang maritung tongthong maritung te je Noren Molsomni boni pholabo kaitor bai chukno habo mol brum lenglamawo manthung hinai asa bisas naragino ang okokis samani orono mathak sinai hambai acha ang te gaisa kok sungna muchungo jehetu oboto BSF ni सरकार गाड़ी बाई थुताई जगमनी अब कि बरक बसुक चुबानाय ना चुबाया अब सरकार होते नरक कि जा सेदे साइमांका ना कि बरक चुबाया हिनि दे अब सरकार तामिन छका tabuk juratui ang je khnamani BSF ro kunumute brono chubane naiya karon BSF ro sabo उन लोग आके हमारा गाड़ी का नीचे आके मर गया हमारा तो ये इसमें कोई जमींदार नहीं है उन लोग अकेला लाके घुस गया गाड़ी में नहीं सावपो आउन बगै BSF होइते जेती अनि बिउस बा आंजे और खनामाने अब कुनु मते बरक सुबनानि गसिया हिनै आं खनावो ओंका BSF रंनो कुनु कक गजारना दे मुचुं बरक सुबाथौ हिनै बरक पर्सनल फानो ना सरकार बारे फानो आं BSF रकनो जवान रकनो जेहेतु बेसनि जवान बरक आं कक गजारनि मुचुङो जेहेतु ओ फैमिली जे नरेन मलसमनि फैमिली बेलायखेनो गरीब फैमिली बनि बाहाना जुग सं तंको बता सं तंको मानसिक भावे बरक मनुष्य ह्यूमन बीइंग हिसाबै चिंता भावना खाय थिंकिंग नावै ओ फैमिली नो
borok chubak hangkai belai khena hamnai abono ang appeal khainani muchungo o BSF battalion ja hano ongthun o BSF rok borokno je compensation bachu rinani ongthong abono anibo request tongnai.